megalayapost.news. Kasnong umroim do berti Hariboy District menta kasingi kalapan ku burom ya kasamla dayak men ika talang kabalawan rana ambat burom ya kasnong da kabarung ha katup top 20 jong ke eksamen SSLC balapan benadang syan da ka embus kadai kemen kabapuli Frendo High Secondary School umroi nongra kadi kasamla kabalawan na kalung yeng kabamat isibun ki jeng e ha kajingya lenti jong ka jeng im haus nam arhajar ar pulai kladu no yau kupa ha kajingja aksiden barhadian kata sa kajing plu ding jong ka yeng sa jong ki henrewat hapdeng kini ki jeng e baro ketika samla kamsya melapan rit mensim Henry kalayai beteng ban minat top ha kajing puli jongka kajing yo rung jongka ha kerdan top 20 kelapan long ya kakmi jongka babaro ki umat jing sungsi ki kelas ha kajing kemen namarwat ha pedeng kajing duk bat jing ya kendu jing e kakhun kalala banwan ra e kajing job ka bakraw ya kayeng kasem bat kasnong gathaw ban a jing ro e kani kajing job ka dorbar snong umroi umdo berthi ha po kajing lam urang ba snong ba PB seliang rengkat ba secretary ba TB sun lambat ki dikhat ke executive committee kelapan long ya kajing yalang penkup burom ya ketika samla ha kani lawan ban sakhiru da kino hikai kilong kimi kilong kpa ki samla shnong bat ka kong isiliang headmistress kalan mark secondary school haba kuran ha kajing ilang urang ba shnong bat kilong kimi shnong kilapan paw ya kajing sung sarong bagadayak man kalalong ganuksa kababha ya ki weipat ki samla puli kilong baling ba kajing ele bat kajing tenju jongka ketika samla kalapan i bagajing duk ni kajing e ha ka yeng kasem kimla bat khanglat ya unu ubadan ya kaman sim jing ele bat ka thong banjom benta kadai kaman kadang beteng ya kajing puli jongka ha ka class 11 science ha Kendria Vidyalaya Nihu Shillong. Rank holder hakanika Embos SSLC examination 2026. Ningkong nga ay gajing kublay yo blay hi namar lamda day hi daga jingalam ti gajong blay nga nganumla hi raban poy kanima kathang gajing job changa ngai kublay ru i me changa gi bai ngasam changa bat kinahi kai changa gi baju kai nga school ru bat lam kumjo yapi baro gi ba krisyan nam yanga Dewan keren ya kani kajingan teacher class 10 kalau nggak berjenjar bah sisai ngahaban 3 minat mah 3 jam bah kenamban poy kat kani ka jinjob menta te ngaku aruban kentuai pi ki kena class 10 hangni menta jog ke sekolah mak aku aba next year mah bali i keteng sa jong pi pat apa top 20 kenapa ka emang salang jingi ka Senang tahu mah kamtam, kenapa kita kiusu perang haki, eki bagile, baru ba kikun kasih jengi kan kiusu perang, te ngaku aruban aku play, jadi mama penwan ru, yang bahas nang jengi, ba kajinap jengi mai baru ya baru kiba dalam hakani kapor kepemerintah, kebelis pun tangdi kentian kendiat Aku penlong ni kini kesegi ke pekerpang. Haka baginyo i kajing kop burom tikum kani kasgi ka khamnya banyo akajing im jengi gibril namar ki banyo ya kanam ka burom deitan kita ki bali abha kajing im kajangki ti kubre sibun daya ki mentalang ka ba i lamba kajing trestam kajangpi pila perlong i kani kasgi ka bansa ajing kemau ka history jogador pasnom kajangi kata putli snem ngilayat ya kajing yo ka kasnom Daya kani kesin kau mentah balami ikut samla i balawara e kaburom kanam kaburom ya kasinong katha kikimi kikpa hangni idoni kimi jong idaya ikimen katalang tenang ta bi jori barkum mangitip ba i daya kemen iwan nakalong ying longsem kaba duna kayo kakot iwan nakalong ying longsem kaba ime jong i ilasa riu kentei hakaba usnam arhajar arpulai ila duno yukpa jong kaying hakijing ja accident hangne po shnong hangne po slok silong bypass tila langi kenmau ya kamenor kajing ya lenti kejongi daya ikmen katalang kalabu sisa kata kajing hakijing perkhat breu kejongi darikum ki benget ngek bedle ma kajing kurku kejong blai hakaba ilayo ikaban poi sakathong jong kajing job kabai lawan ra ya nam ka burom hakaba ila yo ya top 20 hakanika SSLC result arajar arpenriu tikani ke nuksa kalong ru na kabenta jumpi ki students jong kalanmak secondary school mapiru mentau snem pi prepare ban apio ya kanika exam tikai ka ba idaya kemen ila long kumuklur na kabenta jumpi namar ngiken mau ya kejing ong moh jong ka potri mi samla khamat jumpi mapin tip kumno banjam don uklur pada berhenti im kekerteng sakana. Dia pengitip ia kata kumno penginyo ia kana. Kamu pangi hambat le ia kanu kam kabangin nginyo
ia ka nam ka burom da kejing le babah hikam ke jungi ida na ke jungi bentah kum ki lompri haka lompri man pri ke jungi haka kam ka mitre gide ban penjana kena wangin yo ia ka nam ka burom te idaya ikmen ikatalang ilalong sisa ita ikan nuksa ka babah ilalong uklur jong kani ke snong hadong ka thai ke jungi ngai kubleru na ka benta ka Fernando High Secondary School kabudan hapok kani ka area umroy ke jungi kaba kilawara asisa kata kajing te stom ke jongki kaba kalong ko burong nakabenta kinong hikai kibran hanto tekani karwara ru ya kata ka mensim kompetitif nakabenta ki school kibudan cekani ketong katai ke jungi balada kata ka school kala panwara top 20 balik ki school ru kinamla tidak kam ke jungi te stom hapedeng kinong hikai hapedeng jongpi ki kena school bat kumjuk ru ai kublai nakabenta kikimi kikba kontre nang te na po silong badhe ka por kung banyo buje champion ila poi hang ne po petrol pump po snong gojungi iwanya daka motorbike ban hakata ka jingwan thai gojongi na ka jakatre saban poi haye imat ka we ka kali he kalawan ka bansela bertengku ya kan ka bait ka bainya ba ila kelon te hapo surok asilong bypass tigladon ki perlok nanti po nom seder kibalap kile phone nga kumrang pasdong kile pentip gile mare marmar seketi jaka dia pengipe ya kamet kapat ke jongi kamdon gono katak mong here imat kala mong sepo tikupta dak kali jongahi ngala penkit i sepo yeng dia balapoi yeng kakbe jongi daya moy lu jong ulok kurim im semlapoi perkat bandon kata jinja accident dah balapoi yeng asam ila site pensung ila petak dawai tikupta ila ap hadu khatwe kan arbj hari ngim sem lapoi perkhat kensan ha ka step kumba ar le jai bj im sem kata ka jing stom kala nang roy ha kanika met ke jung i sapo ki beta ke sapo bat ngilio ia ka kubur ba im dan shu asla jung ni perthai tina kali jung i ha ko miet gila ong i bat penkit sapo CHC bolembong ada im tre te hapa internet ngem la pan penbor mo te hapa ne ujung kita kecing pada haus nem ujung usnam arja atulai ba kayeng jong i kong asabian katalang ibri ikbe jong idaya ilamaru ya kecing puluk no jong kayeng kesem ke jong i te hapa to kesem arja atulai artli kecing ja ki ba than ban pediang ka kecing im kum ka briu kalama haus nem arja atulai te hapa ne ujung kita kecing agi nget bakade ki jingalam lenti ki jong play baki umat ki bajau ki jong ka kebe idaya kemen ki umat snosi haus dam arja alpulai arajar alpudreu blay lo juba pe ki jing duai ki jogi hakaba ilio pat ya ka jing yam ka bakemen ki umat ki bakemen kalami na ka khamat ki jogi leng ba ka jing trish dom jong idaya ikmen ka talang kum ka kerteng ilawanra ya kanam ke burom ilawanra asya ke jingkemen ya ka kemi ke jongi ya gi bahi ngesem ya ka shnong ka thau ba ya ka dong ka than hi barakwe de uble unang ai ya i kemi jongi daya ka met ka pasai ka khlain watu jingkemen nganong yapi ba ka dor ba shnong ndo berti ka don hasanda ke jongpi ya ai ke keti ke bon keti ka dia kamtam ya kilong yin long sem ki basa kente kena dikata kade ke jing tubu jo kadar parsunang ke jongi hagi kam ki bangi tubu kalong bangin wanra bat penkio hakabide bat kini kilong yeng ki bisa kente ki basa riu kente mo konong bat ki ki benta tikan khot ni weru lempa kadi kesni ka khubor na kabata ki nong snong baro ki bran nakani katong kathan ke jongi bato gini snok tilang bane ai ke jing kersan ye ki bakum kini ki dong yeng MegalayaPost.news